Hi, Rosie, friend. Ada ni Mark. Agur-uray di tarwar ti department store. One Saldi. Nag-text itay kanya. Oy, kanayon na ti panagkuykuyog yung itinobyo. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y nagsaritaan ti may papan iti dayta, Saldi? Anya ka matan. Saldi ka la saldi. Sayda ko Ay, wan gaya man niya. Sorry, Sayda. Kasta Angam, apay nga adi ka pa'y lagkasar. Kat ka na ngayon, hindi pa nagkuykuyog yo. Ay sus, di ka mabutang iti bagbagada, kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Wen, isungan na dam tadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga, adi kay pa'y nagkasar. Gets mo? Kunak tupay kat nga adda babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pain. Di na amwa sinurot ko iti napanan na. Katayjay, nagkuyog dan iti dayjay babae. Dagiti awanan pain. Di mo ko iti bag ko. Alaag tayo sa tipang bagsul ko kadakwada. Hanggang, saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan pain. Mark, kasano no agsikogak? Namin adon adaras ang nailawan ka. Pakaragsa ka kunay. Nagsikog kan, Rosie. Dita ka di pa'y agkasar, Mark? Saan pa'y nga ita? May nagsikog ka pa'y nga muna sa tanto agkasar. Di kagdanag. Takdarak tinaramit ko kan ka. Sabay ko mga rod, tagsikog kan. Tap nagkasartan. Mama, sinaakon ni Mark. Wendy, iha, agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dang. Di ka pa'y lagdisdesisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagaw, hindi di balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta i-relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyarta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sabala lugar. Diyak kaya ti Romuar, Mama. Mala, sikati makam mo, iha. Gapu ka dito diyak may paya ni ti anak ti asawak. Isungay suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kami ngam di kas tiya luklukwanak. Ay, jakmat ni Ramnama amaramid ni Mark ti kas tiya ikan ka, iha. Nagdakal ti panagtalagkukan ko na. Ngam kas jay lagayam ti isubad na iti kinasaya at takan ko na. Manjakon, Mama. Diyak kaya ti agawin. Tadyak kaya ta magkita ti awanan bayan na lalaki. Mama, ada ka dito ni Wendy? Nasaya at time may ka, Mark. Agsarita ta itinalapat. Ha? Ala, sumrak ka. Agyaman Mama. Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak ngay na nagsayaat kan ka. Ngam apay akas tatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko, Mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaymbag ti may papan iti dayta. Numapakawan na ka, swertem. Ngam no saanan, awanan ti gasat mo, Mama. Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka.
Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam dito'y Mark. Pumanaw ka. Tadyak kaya't makita ti panagropropam. Wendy, pakawanan na ko ma. Ayayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturod ka pa'y lamang ibaga nga ayat anak. Awanan kay tipain! Sige, nawaya ka lang tamang kabil kanyak. Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa'y. Juan! Amok! Saan ka may payan iti anak? Isungay suksukat nak. Saan ka nga isuksukat? Sikalat tati. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katag sinatan, Mark! Pangasim, sikat yayayatek, Wendy. Anak lang ti kasapulak iti day siya babae. Ket no maipayan ng iti anak, sinakadagos. Anya? Madya talaga tirik na ka. Maulawag. Nasakit ti rusok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, huh? Maditirik na sayda. Maulawag. Kakatayan na ka. Ala? Nasakit ti rusok ko. Ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagin na nakalaangan. Mabain na Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No, kasta. Masikog kan, Rosie? Juan Mark. Kinuyog nagtigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdoan abulan tin inawak. Isu siguro ang kastoy tirik na. Agyaman nak. At danton anak ta, Rosie. Mark. Kasano nga ruditan. Masikog akon. Saan ta ka di pa ngagkalaysa? Di ka madanangan. Ikasar ka talaga kat. Ang saan pa nga ita? Nasaysayat siguro. No kalpasan ti panagpasngay mo. Sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Taapay atong kalibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan mat siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, Sayda. Agtalaga kan ko na. Di nakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Kano talaga apaglulukuan naklaan? Saan ko man ang nagpakita kanyak? Idinaamon na ama si Kugak. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apatyak aseryoso ni Mark kanyak, Sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ipanagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga di mon kaya ti agawit iji lugaryo, ha? Diyak ka mo, Sayda. Ngamkas lamabutan nga kon ngagsubli ijay. Gapo itinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hay. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako mama, please. Pakawanan ako ma. Ayayatan ka, Mark. Iso sige. Mapakawan ka. Agyaman ak bakit? Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti day dya babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay, wag ah. No kasapulan nga ikak iti kwarta. Aramidak. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki ti impas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga rod. Kaingingas mo, Mark. Kaya, siyempre ha. Siyak nga ron ti ama. Iso siyak ti karupropa na. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamatan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, apa yung nagsanaay ka, Mark? Kwa, pakawalan na ka.
Lading itak. Ngem di ka mabaling nga kalay sa gaputad na nasawak. Anya, apay ngay talang ipagam. Kasano ak nga rutitan. Apay ngay nalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang ti kasapulakan ka. Anya. Di kagdanag. Sadyak baybay ti anak ta. Nuuman nugot ta. Alag ti anak ta. Kat siyak ti bang padakal kan na. Ipaay ko amin na masapul na. Pagadalag aging makalpas iti kolahiyo. Apa yan naramid mo tigas na kanya, Mark? Pakawanin na, Rosie. Noy palubos mo nga ala ako ni baby. Da kami iti asawak ti mang padakal ka na. Kinapod mo na. Awan anak mi iti asawa. Kat amunan ti maipapankan ka. Ken nawaya ka mang sarong karto iti anak na. Among ba't iti balay saan ka ni? Intodok idikan kan ti balay mi. Ken ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak ta. Adoy. 50,000 pesos sa amin dahi ta. Sige, tapadunutag pa yan impag, Mark. O sige. Basta alam mo dahi ta kwarta, ha? Parakan ka dahi ta. Ala ka, Rosie. Sumanang iti anak mo. Amunan samat nga itad mo iti amana. Awan na pintas ang masakbayan na. Nagtalinad iti sidon ko sa ita. Ay na, makapasangit. Anya mga mina. Apay nga mina di ka nagananan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro yung kadwa na dimsaan. Ay. Anak ko, pakawanin na ko. Rosie, kadwak ti asawak. O, anya. Naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby? Uwan, at amin di tabagdag iti gamit na. Oh, adoy. Nayon ti kwarta nga intad di asawakan ka. Agyaman. Oh, Mark, alam mo ti kag. Taubag mo ta ni baby. Okay, honey. Dita kayon! Ay, Rosie, di kag taray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mo ta ni madayo. Rosie, mabit lang. Kasano day to yan, Mark? Intaray nanti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pain. Ay, excuse me, Di mo kumamat pagsawanan ti kasta ti gayem ko. Takurang pa'y day siya kwarta, abaya ti panangalilaw ti asawam kan kwa na. Apay ti kunayo, pakaragsakan na ti kasya nagbanagan na. Please, don't say bad words, ha? Tasyak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na, di yung mabaling apilitin. Uwan anak ko. Saan ka nga itad ka na ko? Sorry anak ko. Patpatgan ka unay. Diyak ka ba ilan ti mangipadawat kan kay di amam. Oray agrigat san ngagpatpada. Basta makadan na ka anak ko. Patpatgan ka unay. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itad mo ti anak mo kadakwada. Diyak ka ba ilan sa ita? Kasta ati rumbang. Sikatin na ni baby. Iso sikati rumbang ayan na. Wan sa ita. Kat ikarigatak asuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Well, di kagdanag, tadak agayem mo. Agingkat ka ba lang, tumulong nga kada kayo nga agina. Oh, kasino day ta mawawagan ka, Mark? Ni Rosie.
Anya, no kasta? At dapat la kontak iti tunggal maysa? Ita lang nga umawag. Diyak kami na i-delete ti number na. Ala, song batam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpakaasiak. Awan sa baling asitgak no di si kalaang. Kasapulak ti kwarta. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas ti anak ta. No kumangamin ta inted mo kada kami, di awan ko matipagparpari ko tam ita, Rosie. Agpakpakaasiak, Mark. Mangted ka kumaiti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas naang. Agsapsapulak pa'y ngamin iti trabaho. Awan ti maited ko. Sobran di inted ko 50,000. Plus 20,000 nga inted ti asawa. Kundi ka nagtungpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami. Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intedyo a kwarta. Husto da jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo, ited mo kada kami. Sige nga, Ruden. Bye. Inindot nan. Basol na lang ah. Oh, adtoy, Rosie. Igatang mo iti kasapulan ti anak mo ah. Agyaman nagsayda. Nagsingpad ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Ay na, di kiti pagsayaatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang nga Ruden ti panagnaad mi dito boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masyanak nga rod kan ka, friend. Ta irresponsable ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga Rod. Ngambay amon da dyan tao. Sana bale, taagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo nagtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kanu nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para innaw iti may sa restaurant, friend. Oh, ato'y Rosie. Ada krib ti ubing dito'y asa na maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngaming pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti dayta. Maawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay ala! Nagadumit ang makan, nagitiin sangpet mo, friend. Unsay da, inted ti bus ko. Inted na dagiti daduma a sobra iti restaurant na. Ay aguray ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abalo. Ay sus ka! Ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamat. Gaputa inted na dagita ataraon, agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo, Wan, ngamjak kayat nga ikan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatang kunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo. Ay. Nagtal na ka man. Tila ibagbagam matsayda. Wendy, itay pa ilan na uli maka. Anyat pang panunutam, honey. Malaglagip ko nga minja anak mo kan ni Rosie, honey. Ha? Kaasi di ubing. Inosente. Awan amo na kadagiti mapaspasama kita. Iso nga, apay no ikam iti suporta. Kaasi man. Sana yan. Agrom da dya babae. Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaor na tapay. Innala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lataday jay. Iso asuportaran ta. Saanan ko nakmet. No kaya't nasuportarak ti ubing, ited na kanya. Tadata ti mang padakkan. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati paila anak ko ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti daduma pa'y a branches ti restaurant ko. Wan, sir. Ken ungayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho, ah? Isunton ti agbalin na dishwasher, tas ikantulatan ti para serve iti makan. Ha? Apay ka di, sir. Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw a may sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Wan, sir.
Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ta ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barbas kan iming na. Nagatidog. Ha? Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla istrikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Kumay ka man bit dito ading. Ay, abanak. Ay, uwan, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyat nagan mo? Rosie, sir. Balasang ka kadipay? Single mom, sir. Agpadatang rod. Ora siya, single dadakmat. Adamay sang anak ko. Kasi ka, manot anak mo? May salaang, sir. Agpadata. Sige, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, Rosie, ha? Asikas rumpay dagiti agsasangpat a customer. Uwan, sir. Nasingpat matgayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni strikto. Nasingpat gayam. Ala, Rosie. Intulod na ka manan di kotse ang sutor mo. Oy, nalaggasat kan. Bak nang jagar aram kan ka. Kunak no di lakit ang kursunada kan ka. Jagayam anak na. Sana all, may bak nang na nag-aaram. Oy, agsao kamat Agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na, Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os, talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Angam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel, isong agbagay kayo. Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y apinanawan dagiti ex na Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam, tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mangimaton ka dagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysam ti mga sikaso ka dagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya tamabannog ka. Juan Romel, katagyaman ako unay kan ka. Ngamin, nakasingsingpet ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kun kaspudno nga anak ti anak mo. Kas naakmat iti anak mo, Romel. Ipatpatag kayo ato nga iti anak mo. Agyaman na ka. Kat ita, sikog mo ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton, dagiti duwa nga anak ta, Rosie. Anay ko, kasangsangpot ko pa ilang. Ang mapingagtumpa ka, Dagos, Wendy. Aglablabas kan, Mark! Namin adon na pinakawan ka kadagiti panang liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae, Rom! Sinurot kayo iti na dya babae! Kat hotel manan di simra kanyo! Awanan kayo tibain! Wendy, anak lang ti ka sa pulak iti dadya babae. Kasta ka na yun ti palusot mo! Tunggal matiliwan kayo iti babaim, kasta ti bagbagam! Ngam na ibaga ka mangampunta iti anak ta, di mo kayat? Iso, sige, itad kunti waya-waya, Mark! Anya ti kahit mo asawan, Wendy. Agsina talangan! Nadudugo na yung tiriknak. Gapoy ti kanayon na po ng paspasakit mo, Mark. Saan kumamat akas tat ibagbagam, Wendy? Sika lang ti ina. Oy, Bod! Sana po na itataka na nakapasakitan. Iso, Houston! Naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala dito palengke. Ayam tal-talo pa na kumbuyak. Barok. Kargam ka di dagita?
Kaya't mo ti agpakumboy balong. Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tamangan no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan da ito na ubing. Angelo, anak! Umuna ako ni Jekotse. Tay kargat lagi ito yung Jekotse, ha? Urayam da mamin dito, Iwan? Wan, daddy. Sir, agkumkumbuyak. Agpakumboy kayo? Saan na, sir? Kabalan nga pagkatan ti kargami? Ken asidag lang dito iti ayan ti kotse. Angelo, urayam da mamin dito, Iwan? Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie? Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Wan. Nakiasawa ka gaya man. Wan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Angelo, anak. Mapan kan iti kotse. Alaam da ito. Wan, mami. Iso ka din ti anak na jay. Wan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasagana amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. It's sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Tapamilyado kakat nga ron. Awan problema iti dayta na. Kansa na bale, tanaragsakak itan iti sidong tinadong unay nga asawa, kan amadag iti anak ko. Naimbag ka pa'y. Ngam siya, nagsina kamin ka ni Wendy. Isong agkatang-katang akitan. Tanay katak iti sigot at trabaho. Gapoy ti kanayon na panaglanglangan ko iti. Isong agkumkumbuyak diti palengke. Tapno adda pangalahak iti pagbiag ko. Ay katwan aganos ka, tatalaga akas na. Pagrigatan ti kwarta ako nada. O sige, panawan ka pa. Nakapapal ni Rosie. Napinta siguro ti biyag da ita. Dakalan ti anak mi. Ang oray kaya't ko nga rakupan. Mabainak. Tado tinagkurangak iti anak ko. Sapay la kuma. Tama pakawan na to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw apanagam amumi. Anyan ti kasto yung nagbambanagan ti biyag ko. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Kaya't nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siyak, nabayagan akayat ko asinaan di manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kaasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Karon. Nailaw anak anang ikasar ken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot kam malim anak ko. Agpada kayo nga adda bidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian anak. Tulungan nak amang ikarga dito'y bag iti kawustawan. Diyak kaya't apanawan ni daddy, mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanya, kanak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya? Agpada talaang. Tauray siya.
Kabkabilan nakmat. Mami, Daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Ta saan kaminton nga agapa iti inam? Tagsi na kamin. Ha? Saan na, Daddy? Please, saan kayo kumanga agsina? Diyak kayat ti broken family. Ti kayat ko, complete family tayo kuma. Pasensya kan anak ko. Saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan ko nga'y ayatan? Nakarkaro pa saan kan nga'y ayatan? Agpakpakasiak, Mami. Daddy, saan kayo kumangagsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka bastag desisyon, Carol. Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti taon mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya kwin no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo sumurutak, Mami. Daddy. No siyak lamay sa. Diyak kayat kumanti makibiyang iti anyaman a desisyon yung ag-asawa. Ti apokok ti pakaasyak. Kasta unay apanagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang? Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw eh? Amangan no maornos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. Saan na maornos, nanang? Wen, nanang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Hay, kasanungay abalayan. Anyang aron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jak itulok asi ka ti papanan na. Tama impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka, kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, hustown, di kay man agapan. Ala, aramidin yaw, ti kay kayat yaw. Tasaan da kami mutla dengdenggan kini abalayan. Makipag naagtapay lang diti balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakder tanto iti balay ta. Intun bumaknangak. Mami, ni Daddy ngay. Asino nga yan ti kadwa na ijay balay? Makamumuta na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet da ijay iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan ha? Irwam mon ti bagim, asaan mon akaden na ti amam anak ko. Tanagsina kamin ken ni Dadim. Kailiw kun ni Daddy, Mami. Agawit ako man ijay balay. Di kagdanag, tasarong karan na kantumot lang ti amam ditoy. Tamasapol amang yag iti kwartang abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya? Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol? Saan, tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adinak palubusan. Idi pa'y lang amin adina kayat nga agabrodak. Kasta unay apanagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita nga agsangit ti anak ko, tatang. Nasaysaya at mutlaeng no ibagam kenkwana. Tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta diyo pa'y lasasawan ita. Asino dyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay nanang.
Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya, Bay anyaw ta yam-amok to kada kayaw. una yan. Kasinsinayo pa'y laki ni Carol. Ada-adagusan kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta nanang. Nasingsingpot nga dayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko akaden na, tanaragsakak kwa na. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngam, di mo pa'y imbaga iti anak mo, ti papanaw mo. Jack nga rod kaya ta makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso ada kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam kit din, anak ko. Jack ka ba ilan? Da kayon tun. Awagak tulangan iti cellphone, inton adda ako ni airport. Vian, apok, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. Ato'y o. Ha? Sa dino nga mintayan ni mami, lolo? Apay nga awan pa'y laang dito'y balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apok. Hello, mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, wan. No apay nga aramidak ti kastoy. No jak agunay, awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapul amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo nga min, mami. Agawit kayo kuman dito'y balay. Ta dito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa makaawid, anak. Basta agsingsingpet kawan. Di kagligliday. Kandi kagsangsangit tapno sa anak ngagdandanag iti papanak. Ha? Papanam ngay, mami? Manggadak iti balasiw taaw. Ada kita dito airport. Flight ko ita nga aldaw, anak ko. Anya? Sige. Tani, agsagana akon. Bye. I love you, anak. Hello, mami? Please, saan ka kumapo manaw? Di ka umadayo, mami. Mami? Awanan. Apay nga yapi manaw asana nagpakada ni mami, lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apok. Wan, patpatgan na ka ni mamim. Isungag trabaho para ken ka. Nagpay suwapat-pat kanak. Apay ngay alinibasan nak. Apay ngay asana nagpakada. Di nakay-kayat ni mami, lolo. Saan, apok? Lam na ka ni mamim. Iswadi ka kuman agpasugnaw. Wan. Mami, agawid ka kuman. Mami! Nanang, ila ko kung tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko. Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ila ko kon. Tati mapaglakwak, ket pagpatakdermi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, ket kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kan may sa? Amang ano saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale, tapaw itak to iti kwartana. Anay ko, simurubanan ti sakit ti sakak, ti sikit ko marikatan akamag na. Ngem, ikarigatak, ta inakriingan ti apukok, aldawan. Vian, apok, bumangon ka, ta aldawan. Ada klasim ita, apok.
Saan nakasumrek, lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ak unay. Kanasakit ti barukong ko no agangasak. Anya? Ne, awan mo't inaramin mo idikalman, apok. Nagid-ida ka mo't laeng dito'y balay. Agkakapsutak, lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos, kasanudaytan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay diyak, unay makapagnaapok. Nagsakit manentisa kakensikit kau. Saan ka mabisin, lolo? Pilitem timagan, uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Diyak mabisin, lolo. Saan dak ko maapilitan amangan? Diyak kayat. Hello, tatang. Kumusta kayon? Ada problema, anak kau. Ni Vian, saan abang mangan? Anya? Ni, apay ngay? Pilitan niyo Kaslaawan ang gaganay gayan na. Di pa'y rumrumwaren dito'y balay. Ipacheck up yo, tatang. Sapay simro ti sakit ti sikat kan sakak anak kau. Diyak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog iti anak mi. Ay na, awanan da Jordan dito'y. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda baro nga asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawam? Carol? Kinapudno na, tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat amangan nagdan na kamin iti mabiit. Ala, abalayan. Siya kaon ti mangkuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. Agyaman ak abalayan. Diyak ngamin kabailan ti magna. Ano pilitak? Adamot asumakit ti sikat kan sakak. Ay, saus. Limtigmat nga agpayso ti dua asaka mon abalayan. Wen nga rod abalayan. Kanayon asumuruday to'y asakit kaw. Isu nga ano sampay la mapan ipacheck up ti apo ko taa. Uray ta adda impaw et ti ina na kwarta. Wen abalayan. Lola, anya ka no ti sakit ko? Apok. Ala, anya ti sakit ko, kunak. Apay ngagsangit kayo matan. Ala, agawid tadwang. Taije balayon kadalulom ti pangibagaak, apo. Unayan ti kasasaad ti apo ko taabalayan. Yaklaim pagarup amadaan iti sakit ti puso. Wan nga raw, nakakaasim at ti apo ko taabalayan. Nagdagsin ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyat ko na ti doktor ngay. Agagas ka no ni Biyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wen dakil ti kaasi ti Diyos. Patya ka din abaybayan ti apo ko ta. Wen abalayan. Agtalak tayo kini Apo Diyos. Ta isulaeng ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. Adamat kaya man sakit ko, lolo. Matayak ka din iti mabiit. Ay saan, apo?
Agbiag kapay itinapaot Bumakit kan tupay met apok. At idugpay tibiyag mo. Lolo. Ala, bumangon ka. Tamangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldaw. Nitib amano, ti insagpaw kaw. Naimas dayjay. Jakmangan, Lolo. Mangan ka tapno pumigsa ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Wen, tapno maagasan ka. Damami kanda di tigagas ko, Lolo. Ibagayo ka damami kanda di. Taagawid dan ditoy. Kaya't ko idan makita kan maarakop. Kaili kong damami kan daddy, Lolo. Apo. Sana bali, tatang. Umandanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. Nasayaat nga ron anak kaw. Tapno maasikaso maanaimbag ti anak mo. Ape nagbanag mo tinakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladigit. Taabangan no di mo maipamaysa ti agtrabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ti Diyos. Ba't yan tayo papaimbagan na ni Vian? Sige nga ron, tatang. Kan amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid Sumurot ka no iti panagawid ko. Hay, talaga tinakderam ti kadat boyfriend mo? Awan dakes na, tatang. Tanawaya akmeten. Kan adameten sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniyan, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pangaasim, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis amaragsakan ti anak yo ang makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng no makita na nga addan sa bali nga asawa. Sumurutakken ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Naawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakken ka. No di mo kayat asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. At masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mat ida iti kwarta. Anya pay langay ti sapulan da. Sa balilat tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apo ko, Barok. Bigla kimotong ni Vian, tatang. Wen, Barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankanan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen, tay pay met anakaturog. Vian, apok. Vian. Adda ni dadim, apok. Ha? Daddy? Vian, anak. Kumusta kan? Kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan, anak ko. Apag iso, kaduak ni Mamim. Ha? Agpaiso? Ayan
Daytoy man kaabay ko ni mamim a Fatima. Ti may kadwa a mamim. Taison ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Sung batam ni mamim Mami ko nam ti asawak. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, uminumak man. Makaininumak. Sige, Apok. Mabitlaang tayalaan ka. Iba kayo kan ni Daddy. Tajak kaya't makita di sa bali nga asawa na. Ni mamik lang di kaya't ko makita. Iso lang ti asawa ni Daddy. Iso na ti dadakkel ko. Awanan ti dadumapay. Damami kan Daddy lang di kaya't ko makita, Lolo. Diyan kaya't makita di ka barbaro nga asawa ni Daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Ta iso ti mangibagakin ni Daden. Apok. Anak ko, panagkunak, makapadakes kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam dito balay. Isu anasay-saya at siguro nung pagawidem pahilaan. Nanang. Sapay kumata maawatan nak, anak ko. Panunutam kumati anak mo. Amang ano kumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. Sige, Nanang. Aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom? Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam, pagawidan nak matan, Jordan? Fatima, imbagak matan ti rason. Masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga? Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti kunamkit di, kaili mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak, tapno makasolo kayo. Maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay. Fatima, please, mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. Hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnod. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali, Daddy. Ni Mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Da kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makitak nga dan sa bali nga asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawa ko ni Fatima. Nagawid din ijay lugar da. Ha? Nagsina kayon, Daddy? Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, Daddy. Bastag papigsa ka, Wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, Daddy. Talaga apumiksa akon. No da kayo kan ni Mami ti kaduak dito'y balay. Ayan ni Bian. Aday jay siled. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Kas jay lata
Ngambangan matan iti adaw, sipod si Mang Putak ditoy. Ala, mapan kan iti ayan na. I love you, Mami. Kailiw ka unayan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag kawan. Agpapigsa ka. Wan, Mami. Amok apumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni Daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami! Agyaman agtapinatgam tikid daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawin mo anak ko. Napatagti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabailak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya na kiti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimutungan na. Nagimas tilinutom asidaan, Mami. Wen, taamo ka paboritom ti kasta aluto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adtoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wen, Daddy. Inapoy man pa'y, Daddy. Wen, mabitla ang anak ko. Kumusta te apo ko ta abalayan? Dakkel tinagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay ket, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyag ati kaadda damami ken dadi na ti may sa arason. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presinsa dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda ti kiddaw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanan ngay, Daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan kan nga agawid ijay, Daddy? Anya? Saan amabalin Urayan nak ni Lulam. Ibagam adito'y kan maturog, Daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Ta dito'y matamat maturog ni Mami. Di mo't kunayo apis kayon kan ni Mami. Asaan kayon nga agap-apa? Ha? Kwa? Uwan anak. Dito'y kayo nga rodan ang maturog, ha? Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Ta dito yan ti pagnaadan nyo, Daddy. No, adaasi mi ti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yan ti pagturugam. Ang damat pagturugam dito'y. Sa anak a komportable dito'y. Apay, di mo kayat makita ti panagrupropak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kayat makita ta panagruprupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunammatlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan nak? Sige, padasam tabalsan ka. Di kunam kabutang ka? Ha! Kabalan kabalsan kunam sa. Nuapay mo't ngamin na nagamaam mo ta idi Agbababawi ka na kiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim idi. Saan ka pinakasaran? Adayo na singsing puti nobyo kita ngamsi ka. Adayumot anasingsingpet ni Fatima angam sika? Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray tanatataarmot nga dayo tinobyo kita angam sika. Huston, kurak! May kankan na eh. Sige
Padasam ti mang kabil kanyak ta talaga balsan ka man. Carol, Jordan, husto daytan, anya kay kaday. Anya man ti pagapapaan yun aya, ay nataengan kayon. Kas kay laobing nga agap-apa. Adapay ket atiw yon atin ejer nga agap-apa. Dayta manugang yu Ipilit na ket ti pumanawan. Ket saan lang arda palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol. Di mo ipabasol kanyak. Sika Stone, anya kay kade. Ti ammo ti anak yo, saan kayon nga agap-apa. Kastapay la ti aramid yo. Naimbag tamid yo adayo dito iti ayan na. Sana magag ti panagsinsinong batiyaw. Hala, gusto na itan. In kay ket asikas huwan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano, di kan agawid? Talaga adi mon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan na kuma, Fatima. Di nak ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok naornos yun ti amin iti asawam, kat nagsinublian kayon. Saan na pudno dayta? Pudno! Kanayo na may tagtagainap ko dayta. Di nak ngamin pagpanunutan iti dakas. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid, nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadi agsasawti kasta. Bayaan, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawid ak. Jack amukin ka. Sige, bye. Awanan dakit di iti bain. Saan, Daddy? Di ka palubusan pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo na yun. Agsubli akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni nanam Fatima. Sorry, Daddy ngamjak kayat. Anak. Agsakit ti barukong ko no saan kayo makita ka ni Mami. Adamat ni Mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kompleto ti aldaw ko no saan kayo makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Sumra ka ko ni Jay Sculinton bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Mami? Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak bit ni Daddy Magari. Kaya't mo akasarita? Honey, kasaritang bit ti anak ko, Oh, ando ti cellphone, anak. Apay nging cancel mo ti awag ni Daddy Magari? Jack kayat day ti ngagbalin Daddy. May salaang ti amak. Ni Daddy Jordan laang, Mami. Please, Mami. Baybayan niyo ko man day jay atao. No asino man day jay alalaki. Ni kumalaang Daddy ti ipatagyo. Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun day jay atao. Tas ininaan mo ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Jakon awagan day jay atao. Di nagpagsawan iti kasta. Tas ikatim mo unaan ang loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen, aklonak. Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Daytoy mat. Nagalas talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, Mami! Daddy! At kayo magkayam dito likod ti balay.
kunak no napnapanan yun. Itay pa'y laasap-sapulan kayo. Wen, anak ta, agpapaangin kami. Nagmayat meten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, daddy. Sige anak. Agrubot ka nga rodan. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjaim bagana? Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ti anak mo. Agtal na ka. Di mo amot isasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya? Awanak ita ditoy. Insakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kasmat kanya ka. Insakripisyok matitrabaho kay abroad. Gapo iti anak ko. No kasta. Nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wen, abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko taan niya, abalayan. Wen, abalayan. Kan pimig sa banayn. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay. Takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wen, panagkunak. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana. Wena, sapay la kuma, tamaornos metten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapunno na abalayan. Kanayon latta ti panagapada. Ilimlimod da ti panagapada. Tati amunivian ket nagkapyadan. Hay, unayan aya dagiti nga agasawa. Okay damit, idinabiid da pa'y anagasawa. Wen nga rod Hay, jakman amaw. Nauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamat ti aramid da, abalayan. Awan ka di pa'y ni daddy, mami. Awan pa'y mat anak, napanan na aya. Kunanamat nga adaman panagatangan ni J-Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, Iso nataktak. Nagbayagan ngay. Pimanaw sa matan ni daddy. Pinanawan na tayo nasamanan. Ay isaan? Saan nga aramidan ni daddy mdeta? Adan ni daddy? Nabartag ka, Jordan? Ala, Vivian, anak ko. Sumrakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem. Nabartag kayo matan, daddy. Saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumrak ka iti silid mo. Dagbanding kami man kani mamem. Anak. Sige nga rod, daddy. Apay nagbartag ka si Mang Pet Jordan. Ibiyang mo ko ma. Awan pakibiyang mo kanyak. Saan kan nga asawa? Saan nagmatan nga asawa? Lalakiro. Si ka ati babaero. Nako, si kagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko! Dito'y pitiraman na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya tararamidan nyo? Agapapa kayo kadi?
Saan? Naglinlinambing kami kini mamim. Awanan ka kiti itibain. Alam, anak, ang sublikan iti silid mo. Wan? When, Daddy? Sikatin mo na ng kabil kanyak. Iso asyak di mga libas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Kwa anak ko, Actor Isaac ngamin. Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami? Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Nala, ingkag di gusanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasem? Noan niya launay nga minti pag-apaan yu anak kaw. Kanayon kayo nga kinabel. Kita man talangam. Na black ayan ka manay. Basol di manugang yu atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti ammo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di nalaam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang. Kahit anya ti planom, tanagaduman tadugol tarupa mo. Idarom ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarom mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga agladingit no mabalod ti amana. Daytangarod ka ti agbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Ala, tingkay tuludan ti anak mo. Ha? Sa to agasan no madamdama dagitadugol mo, anak ko. Uwan, tatang. Isumat lagayam asana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Dinanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mamik. Nangag ko ngamin nga imbaga ni lolo. Ilimlimad ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bay, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan diti pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabalin ka da kitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpakam. Awan mat dugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami, ni. Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry, ngamin, gapo kanyak, kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko, nakakaasi kayo mat, mami. Ay, adamat la basol ko. Basol mi adwa ka ni dadim. Sumurkan iti classroom yo. Tagawid ak matanwan. Ni dadim ton timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, mami, pakawanandak ko ma. Ni, apay, anyat ikid dawam iti pamakawan, anak ko.
Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katwan mat anak, kumpleto tayo mat. Wen, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yu. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak. Iso asiki. Saan da ko na panunutan pa'y mami? Daddy? Ha? No saan nyo na kaya tiagdan na? Sige laang. Uray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayo nga agapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kayat nga kinabil kayo latan itiag na na yun. Iso ano talaga kayat yun tagsina? Aramidan yun. Nasakit man nga maklunag ko na broken family ti mabanguna ka pamilya. Vian, anak. Basta dahito tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo unay. Katjak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayo nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Saan ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa. Okay lang nga oray saan ka pa'y agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige Makaamu ka, Jordan. Anyat sang sangitam Carol. Sangitam ka di ti panagawi din ni Jordan iti ayan ti babae na. Saan na day tatatang? Anyang araw. Anda na si kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Inalilaw nak day dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit, nakaamirisan Tadi na kamit ngamin mabalin nga ikasar. Nakasado kamit nga raw, anak ko. Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak apay nga inlimid mo amasikog kagayam. No kasta, nakargaan ka di pimanawak? Ay, ladingitak. Ngam saan asikat ti ama to'y sikog ko, Jordan? Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanan namnamakin ka. Isuan na kay relasyon iti sabali, bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay may ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna aporomal ti panagsinata. Fatima. Kat no ti maipapan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema, itad ko ti share mo, isublik amin ken ka. Vian anak, nagsubliak anak ko. Ha? Daddy? Sumra kayo? Thank you anak ko. Ngam, apay dagita nagdadak kalabagyo. Ag naeda kon ditoy, anak ko. Tapno maasikaso ka na imbag. Ha? Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayo ngagdanakan ni Mami? Makonsensya ak tumanan no agapa kayo.
Kat agdin nangran kayo. Jak kaya ta mapasamag ti kasta. Ha? Kwa? Saanan, anak? Jakon kabilan ni mamim. Ikarikday taken ka. Apa yan nagsubli ka? Huston Jordan, nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa, namuanan ti anak ta nga agpampamarang tala nga okay. Ngam kinapudno na, gumay gayab-gab mat agurat at iti kaong ganta. Apay, awan ka din planom amang urnos iti amin. Ha? Seryoso ka iti dayta nga ibagbagam, Jordan? Wen Carol, makonsensyaak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Mabainak amasyan kenkwana. Ha? Kinapudno na. Kastamit lang tirignak. Masya na kiti anak ta. Ngam anya nga rod. Talaga siguro asan na paraburan iti kompleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan a makompleto ti pamilya tayo? Ha? Kat ni Fatima, kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. Ha? No kasta? Agpadata anay ibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo ki abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam, inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamay sata, Carol. Duwata amang sikaso iti anak ta. Ha? Pakawanan na ko, Makarol. Ado ti nagbasulaken ka. Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti kakaiso ng anak ta. Nakasaganak ngagbaliw. No lakit di tayo kanakpay iti may sa atyansa. Carol. Sorry, mata. Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perpektong asawa. Ado ti pagkurkurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Kat sapay kumata mapakawan nakmat, Jordan. Ay ayatan ka, Carol. Ay ayatan ka mat, Jordan. Agtinulong tamang taripato iti anak ta. Mami? Daddy? Agpaiso ka din dito yung makitkita kan mangmangag ko. Uwan anak, saanan apanagin ko kuna? Pudpud nun daytoy. Daddy? Uwan anak, kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan mikan ka iti kalabas. Sorry. Ipatpatagda ka unay, anak. Uwan anak, napatag ka iti biyag mi. Isungay karigatan mi ti agbalbaliw. Para iti pagtragsakam. Agpinatag kami kini mamim. Aginggat-ingka na anak ko. Agyaman ak, Daddy. Mami, kunak no saanan ama ornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatag paut pa'y ti panagbiag tayo. Tapno ado pa'y atawan ti panagdadan na tayo.